Sihlobo sami ekhaya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nalamuhla ekuseni ngithi angene ngelive lemandla egameni lika Jesu Kristu. Kwindodo lenkulu namuhla nakimi ngokuthi sihlangane ngelive laNkulunkulu. Emva kwamalanga lamahle nakangaka emkhosi kufa nekuvuka Jesu Kristu egameni lika Jesu Kristu. Kwindodo lenkulu namhla ukuthi sathi ukuthi uNkulunkulu uyasithandza egameni lika Jesu Kristu kube angaze anikele ngeke intotsana ukuthi yawusifela iphindze isivukele. Ngase bekhana khona ngabe celebrate uthi uvukile labafile. Uvukele emaqala ami, uvukele tinodami, uvukele ukuthi mina ngisinziswe. Uvukele ukuthi mina bene kuphela onguna phakathi. Lapha ekhaya khona ngithi angitshela amagama ngithi uvukile sihlobo sami, uvukele wena, uvukele sihlobo takho, uvukele bonke laba around you egameni lenkosi. Donke tinsizi betsempilweni yakho ngasilamhla utivukele Kristu egameni lika Jesu Kristu. Ngasi ngabe ngena ngelive lemandla ekuseni egameni lika Jesu. Eliyawusiqinisa sile nawe egameni lenkosi lisinikete amagunya. Sichubeke sikhule ekumethembeni nasekumesabeni uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. Sitawubuka incwadi yaJohane chapter 11. Sitawubuka verse number 38 egameni lenkosi. Ufundzeka kanje. Ngakho Jesu waphinza wabibitheka wahamba waze wefika ethuneni belingumhume nje limbonye ngelitshe emnyango. Jesu wathi susani lelitshe. Mata tsatsewa mufi wathi Nkosi mtawunuka ngoba sekwedlule emalanga lamane angcutshiwe. Jesu wathi kuye angakutshelini ukuthi nawukholwa utawubona inkatumulo yaNkulunkulu. Base balisusa ke lelitshe. Jesu wabuka etulu wathi ngiyabonga babe ngobe ungivile. Bengathi mina ukuthi uyangiva ngawo onke emalanga. Kepha lokhu ngikukhuluma ngenxa yalabantu labalapha. Khona bathe kwathi ukuthi ngithunywe ngiwe. Asakusho lokwamemeda ngelive lelikhulu. Wathi Lazaro phuma. Mufi waphuma aboshwe tanda letinyawo. Ngetinjwangu ubuso bakhe bumbonyiwe. Mukani ekhaya egameni lika Jesu Kristu. Sikiwo lo mkhosi lomkhulu ekugubha lisuku lekufa nekuvuka kwemdali wethu egameni lika Jesu Kristu. Sithola lenye lapha umfanekiso egameni lenkosi lekungasiyo umfanekiso lokusigano lesendeka in the presence of our Master Jesus asaphila. Lona ke ngumfanekiso wokugcina Jesu nawenda before afe egameni lika Jesu Kristu ngathi beka signifier with the same journey that Lazarus layithethe egameni lenkosi nami ngiyayithatha egameni lika Jesu. Bayibhele inkosi lithi Lazaro bengumngane kaJesu lomkhulu amthanda Jesu. Elibhayibheli lithi Lazaro wagula. Wathi makagula Lazaro bodzadzewabo kuMaria naMartha baya kuJesu bayombikela ukuthi umngane wakho Lazarus uyagula. Elibhayibheli lenkosi lithi Jesu akazange waya kuyomthandazela waya kuyomphilisa. Kuthiwa waqhubeka Jesu wabhizi emalanga lamabili egameni lenkosi. Elibhayibheli lithi mabambikela uthi Jesu labo dzadzewabo abaLazaro uthi lokugula kwaLazaro akusiko kwekufa kepha ukuthi inkatumulo yaNkulunkulu ibonakaliswe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngathi ngabe ngikhuluma nemuntu lapha ekhaya lokulesimo saLazaro lokulesimo saMartha naMaria la khona bevungathi umnakabo uteba limalela kuyaphela ngaye uyafa. Ngathi ngabe ngiyasho esimeni sakho la ukhona ngithi lesimo sakho ngeke sikubulale kepha sekuthi ingatumulo yaNkulunkulu ibonakaliswe empilweni yakho. Yembukeli angisathi isimo lohambeti kwaso manje. Angisathi isimo lesembi kwakho. Angikwathi ukhaliswa yini njengamanje. Angikwathi into esaba kunjengamanje empilweni yakho ngabe usekhaya usemsebentini usebhizinisini kuphi nakuphi la khona umbukela khona. Kepha lamagama lashiwo nguJesu ngamagama afika bethusa kakhulu kuMartha naMaria egameni lika Jesu kuthi Jesu lapha lokugula kwemfowenu Lazaro akusiko kwekufa kepha ukuthi ingatumulo yaNkulunkulu ibonakaliswe. Angiphithe ngisho embukele ekhaya ngithi kulesinye isikhathi sitawungena nje kuletimo
hayi ngoba uNkulunkulu afuna kusibulala, kepha ngoba ingathi yakhe afuna ibonakaliswe etimpilweni tethu egameni likaJesu Kristu. IBhayibheli ngosilithi wahlala Jesu kwaphela amalanga amabili solangayi kuyamthandazela. Kuthiwa emva kwamalanga amane sekafile Lazaro, nangu Jesu simbona uyahamba uya ekhabo Lazaro. Umkhanda sewuvele sewufile. Makafika kuMartha naMaria utsatse wabo basho magama bathi sole malanga namane afile sesimngcwabane kumngcwaba egameni likaJesu Kristu. Ubakhanda sebethe lithemba, ubakhanda sebemukele, ubakhanda sebavele baphile nalesimo sebayade ukuthi umfowethu aseyawuphinza simbone. Angikwathi mbukele ekhaya ukuthi lapha ekhaya ukhona khona msiphi lesimo losewusemukele ukuthi utawuphila naso impilo yakho yonke egameni likaJesu Kristu. Lo munye lapha ekhaya uyasho ukuthi lesifo lesivele lakhaya sonke sifa ngaso, uyade ukuthi nami ngitawufa ngaso, uyade ukuthi lakhaya ude loke waphila waze washabo 70 years aphila vele sonke sitawufa kanjalo egameni likaJesu. Sewusemukele lesimo sakho, mbukele ekhaya la ukhona khona ngenza ukuthi sobona ungathi ngeke sashintsha egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Lapha verse number 25 in the same chapter number 11 kuJohane uthi Jesu lapha, mina ngikuvuka futhi ngikuphila, uthi no mina ngikuvuka futhi ngikuphila, uthi lo lophila akholwe ngimi angeke afe laphakade. Uyakholwa lokhu ukuthi uthathe waLazaro boMaria naMartha, uthi mina ngikuvuka futhi mina ngikuphila, lo lokholwa ngimi angeke asafa egameni lenkosi. Lamagama Jesu uwasho Lazaro ufile, kepha uthi lokholwa ngimi ngeke asafa. Yembukele ekhaya asangisho lamagama ngithi lesimo lesembi kwakho sesentekile egameni likaJesu, kepha namagama ngiyawasho ekuseni ngithi lokholwa nguJesu Kristu ngeke asafa egameni likaJesu. Lesimo lesembi kwakho ngeke sakubulala egameni likaJesu. Lengqinamba lesembi kwakho ngeke ikubulale, lenzaba lesembi kwakho lebonakala ngathi matima kakhulu ayisoze yakubulala egameni likaJesu. Jesu usemagama othi mina ngikuvuka ngikuphila, namhla ngasekuseni ngikuphethele nangikuvuka nekuphila. Usemagama sethi uvukile impela, unguvuka nekuphila egameni lenkosi. Mawuqhubeka ufunda lamagama lapha egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Uthi lo mbhalo lapha Nkosi yami leBhayibheli lithi uthi Jesu ngiyibosa usanlelitshe lesethuleni likaLazaro egameni likaJesu. Angiladi lisymbolize in the litshe, but the same stone that was rolled in the tomb of Christ is the same stone that need to be rolled away in the tomb of Lazarus egameni likaJesu Kristu. Ungathi lelitshe ngengasho ngathi lisymbolize a victory over death egameni lenkosi, lisymbolize kunqoba kufa. In other words, isihlobo samekhaya la ukhona khona masakuvukele Jesu ubese uba ngetulu kwekufa yanqoba kufa egameni likaJesu Kristu. And the same stone libese li-remove onke ama-barriers ephila empilweni yakho egameni likaJesu. Lo mbhali uthi Jesu wase ubuka phezulu wase uyathandaza wathi ngiyadi ukuthi babe sewuvele ungiphendulile, sengiyadi ukuthi sewuvele ungivile lengikusho kuwe manje egameni lenkosi. LeBhayibheli lithi amagama wathi kuLazaro, Lazaro phuma egameni likaJesu Kristu. Wasemagama wathi Lazaro phuma egameni likaJesu. Angikwathi ukuliphi ilithuna la ukhona khona la uvale khona, angikwathi ungqwatshwe nini, angikwathi ungqwatshwe ngibani, ngakungqwatshwa abathakathi uphila, ngakungqwatshwa ngabakuzondayo uphila, ngakungqwatshwa ihlobo takho uphila egameni likaJesu Kristu. Kepha namuhla I as the prophet of the living God, I am here to prophesy. Nithi phuma egameni likaJesu, phuma ethuneni egameni likaJesu Kristu. Ngiyoprofeta again, nithi phuma ethuneni egameni likaJesu Kristu. Ngabe lithuna lelihlupheko, lithuna lesifo lesiphethe iminyaka neminyaka, ngiyoprofeta nithi phuma lapho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. LeBhayibheli ngosilithi wathi asho njalo Jesu, iBhayibheli ngosilithi Lazaro wase uyavuka Lazaro egameni likaJesu Kristu. Lithi bonke bakhona bethuka kakhulu
mbukele ekhaya ukhona ekhaya lesimo lesembi kwakho ngeke simehlule uNkulunkulu lesimo lesembi kwakho sincane kunemandla uNkulunkulu usengamethemba uNkulunkulu ngempilo yakho kusesimo sakho sengasisusa empilweni yakho manje uthi Lazaro ngithi phuma ngisangiphithe ngiprofete ngithi kule nkinga lobhekene nayo ngithi phuma kulo menjo lohlubeteka kiwo ngithi ingilato iyaphuma ngegama lika Jesu Kristu mhlambe awutholi umsebenzi ngithi phuma noma ngabe wavalelwa apha empilweni yakho ngabe wafakwa sikujana kumantindane phase emathuneni phase emhlabathi kepha namhlanje ngiyaprofetha ngithi phuma egameni lika Jesu Kristu ngabe wafaka idulini ngiyaprofetha ngithi phuma idulini egameni lika Jesu Kristu eBhayibheli ngosithi wathi kube asho njalo Jesu wase uyavuka Lazaro ngathi ngibona umuntu apha ekhaya uyavuka egameni lika Jesu ngathi ngibona umuntu apha ekhaya uyavuka physically uyavuka spiritually uyavuka financially uyavuka emotionally in the mighty name of Jesus Christ konke kwakho ngiyaprofetha ngithi kuyavuka ngegama lika Jesu Kristu konke labe sekufile egameni lenkosi kuyavuka leBhayibheli lenkosi lithi Jesu makathi abavule litshe lelithuna boMaria bashimalanga bathi kutawunuka angikwazi uhleli kanganani ethuneni lokilo mhlambe siyanuka nekunuka egameni lenkosi labanye bababheka bathi soyanuka nekunuka kepha Jesu walolokunukako egameni lika Jesu Kristu kepha Jesu tena lokunukako egameni lenkosi atawubuyisa ivalo kuyiko egameni lenkosi ngitsina ukhona ekhaya phuma egameni lenkosi no matter so uhleli isikhathi esinganani kule nkinga yakho kepha ngithi phuma egameni lika Jesu Kristu angikhuleke nawe mbukele ekhaya nangumbukeli moncwele ngiyamkhulekela nasekuseni egameni lika Jesu Kristu so uhleli kuleli thuna iminyaka neminyaka sebaze basho bathi uyanuka nekunuka kepha wena Nkosi utelekwa lokubona lokunukako utawubuyisa impilo lokungenathemba namanje uNkulunkulu ophila ko ngiyathandaza nisa emadolo embukeli lacekako buyise sibindi nelithemba ngele buhle begama lika Jesu Kristu waseNazaretha amen and amen mbukeli ekhaya ngumprofeti wakho lo ngumprofeti ngikhula amadimoni egameni lika Jesu Kristu the founder of a Spiritual Life Edit Prophetic Church elikhona embekelweni ndawufuna kumshayela umprofeti yamthola enombolweni takhe MTN uthi 76357474 kan sazimobile umthola uthi 79499106 ndawufuna kukhona nathi sikhona njalo iSpiritual Life ngama Sundays from 10:30 until late ndafuna kumbona umprofeti wakho for you-1-on-1 khona ngalesithathu from 11 till late kanti ngemgcibelo khona 11 till late ungathi uNkulunkulu mbukele ekhaya ngakuqinisa usavuka kulesimo esicinzetele phakame ukhule kumadini yena ongathi uNkulunkulu angakuphatha ngesandla semusa la ukhona ekhaya. May God bless you. I love you.